Ndabasuhuje mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye uyu muyoboro twizere ko mumeze neza cyane tugarukanye andi makuru mashya agezweho avugwa hirya no hino twibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba cyangwa se ligne de front. Imirwano ikomeje kuba imirwano muri eneo cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ariko noneho rwongeye no kwambikana muri Kivu y'Amajyaruguru, ahubwo niho umuntu yanavuga yuko bikomeye kurushana Sud Kivu, nubwo Sud Kivu ho hari ikikango cyangwa se no kurebana y'ingwe hagati y'impande zihanganye. Ibigendanye n'imirwano nabyo ndabikubwiraho ibyabaye ndetse nuko byagenze, ariko ntabwo hari imirwano ikomeye nkuko biri muri Kivu y'Amajyaruguru. Aho rero no tugiye kwerekeza turarebera hamwe ibiri kuvugwa Walikale Ikobo, turarebera hamwe ibiri kuvugwa Ikazinga, tuze kurebera hamwe ibiri kuvugwa Uvira no mu nkengero zaho, ndetse tuze no kujya kubirebana n'ibyatangajwe na AFC M23, itangazo ritunguranye cyangwa se yashyize hanze mu buryo bukomeye cyane. Turaza kurebera hamwe amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ni menshi ndaza kukubwira uko byifashe byose, uko ibintu bimeze. Hari amakuru agaragaza yuko ibintu byahindutse hafi n'umujyi wa Uvira, hari igikorwa gikomeye cyane M23 yakoze, kandi ko ari ibintu twavuga ko biteye ubwoba ku gisirikare cya FARDC, cyangwa se ari inkuru mbi cyane itari nziza. Reka tujye muri aya makuru, ndamwoza no kukubwira gato kubirebana n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati, isi yo hagati cyangwa se Middle East, no kuvuga intambara ihanganisha igisirikare cya Iran ndetse na Israel bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe President Trump akomeje kugenda yinyuramo avuga ijambo ejo agahindura, avuga ati intambara ndayihagaritse, ejo ukumva aravuze ngo ntanze amasaha 48, ejo ukumva ko avuze ngo kuri isoko Iran noneho yemera gucuruza petroli n'ibikomokaho, ukumva nyine harimo bitandukanye. Ni nako na Iran nayo yo itari kuva ku ijambo ryayo rimwe ivuga ko uko byagenda kose igomba guhangana kurwana, ko nta mbabazi ikwiye gusaba Amerika na abayifasha muri iyi ntambara. Hari rero amakuru nyuma y'ayo magambo yongeye gutungurana cyane kubera n'intambara iri kubera hariya nyine ihanganisha Iran ndetse na Israel bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite ubu noneho umuriro uri kwakira hehe? Reka tugarukane muri aya makuru. Nitwa Isaac, mbahaye ikaze mwese. Muri teritwari ya Walikale hakomeje kumvikana imirwano, ndetse ntabwo twavuga ko ari imirwano yoroheje. Na agace kitwa Ikobo ejo nabigarukagaho, ndetse no makuru yacu yabanje tubwira ko hano hari kumvikana amasasu, ariko noneho byongeye gukaza umurego. Byabanje kuvuga yuko ari ibitero shuma by'ingabo za FARDC, ariko cyane cyane Wazalendo na FDLR, kubera ko hariya mu gace kitwa Ikobo na ahantu hakunze kuba FDLR nayo babwiye, ndetse rwose hanabaye n'umuyobozi wabo uriya witwa Rumuri Byiringiro Victoire, wise amazina menshi. Aha rero Ikobo hari za FDLR n'uyu munsi zirahari hafi yaho, rwose hari aba FDLR benshi. Amakuru agaragaza yuko kuva M23 ibashushubikanyije ikabakura mu bice bya Rucuru, ikabakura Masisi, abandi hafi n'umujyi wa Goma, ahantu mu hantu bahungiye cyane harimo na Walikale. Ni bice M23 itaragiramo cyane, cyangwa se itagenzuramo ibice byinshi nkuko ibintu byifashe cyangwa se nkuko amakuru abigaragaza. Aha rero kuva bagezeyo ni naho batangiye kwimurira ibikorwa bibi cyane, bya bindi byakorwaga muri teritwari ya Rucuru byakorwaga i Masisi. Murabizi yuko hareshize igihe abaturage batabaza bavuga bati turembejwe na FDLR, turembejwe na Wazalendo bafatanyije, baraza kudutera, baratwiba, baratwica, batugira nabi. Noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo, ntabwo ushobora kujya mu isoko ngo wambuke inzira runaka, wambuke ikiraro runaka, wambuke umugezi runaka, hose uhasanga abo FDLR bahashinze amabariyeri, bakishyuza abahatambuka, wabura amafaranga bakagusubiza inyuma, cyangwa se bakaba bakugirira nabi. Byose rero bikaba byarimuriwe muri teritwari ya Walikale uyu munsi. Ndetse n'ubu ngubu mbere yuko nkubwira iby'inkuru y'imirwano, ikintu nakubwira cyo nuko abaturage n'ubundi hariya mu bice FDLR irimo bakomeje batabaza bavuga ko babangamiwe cyane n'ibikorwa bya FDLR, kubera ko ngahangaha niho hasigaye hari amabariyeri menshi, inzira zitandukanye z'imigenderano, cyane cyane ya mihanda nyine bitari principal cyangwa se itari rusange cyane, uhasanga aba FDLR, ukahasanga Wazalendo, bakakwaka ibyo ufitiye ubuza amafaranga kugira ngo bisigarane ubone wambuke. Niba ugiye kugura ikintu runaka ku isoko uratanga amafaranga, wanagaruka ugatanga amafaranga yo kugira ngo ugure inzira, byo bita kugura inzira nyine. Ayo mafaranga rero akaba
ari amafaranga nyine atangwa kuri FDLR bashyizeho abayasoresha cyangwa se abayaka, abo bakayashyikiriza abayobozi bakuru babo bakayabagabana. Ibi rero bikaba byaranateje ndetse n'impaka hagati ya FDLR na Wazalendo, kubera ko nyine FDLR niyo yihariye icyo twakwita nk'iryo soko, Wazalendo nayo ikarekarama ivuga ati aba bantu b'abanyamahanga baza guturira amafaranga aturuka mu baturage bimeze bite ko natwe twakabaye dusoresha abaturage, ariko cyane cyane abaturage bakaba ari bakomeza kugenda bigwamo ndetse banatabaza. Inkuru rero yerekeranye n'imirwano ivugwa Warikare iragaragaza yuko kuva ku munsi w'ejo hari urufaya rw'amasasu Ikobo no mu bice bihegereye, amasasu akaba aturuka mu bice birimo Wazalendo ndetse na FARDC barasa kuri M23. Aho rero ndetse amakuru agaragaza yuko M23 nayo ikomeje kugenda ibasubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane, ndetse hari amakuru agaragaza yuko mu ijoro ryakeye haba hari abaguye muri iyi mirwano ku ruhande rwa Wazalendo. Ni imirwano rero yatangiye kuva ku munsi w'ejo bundi hashize rwose, nibwo Wazalendo na FDLR batangiye kugaba ibitero ku bice bigenzurwa na M23 ariko binatuwe n'abaturage. Ikikango rero cyangwa se intandaro ya byose ababisesengurira hafi bavuga yuko impamvu FDLR ndetse na Wazalendo bari gushaka kurasa M23 bazi neza ko M23 gicengeramo hariya kandi maze kugerayo ku bwinshi, bityo bakabona nta bundi buhungiro busigaye usibye kurwana nk'abiyahuzi kugira ngo barebe ko M23 yabaha agahenge cyangwa se yava hariya bagasigarana Warikare nibura mu gihe iri Masisi, mu gihe Rucuru, mu gihe iri Karehe, mu gihe yamanutse muri Sud Kivu n'ahandi hagiye hatandukanye hose ari kugenzurwa n'ingabo za M23. Ibyo bigatuma bategura ibitero bya hato na hato, cyane cyane ibitero bya nijoro bagira ngo batungure M23. Turinyarukiye rero i Masisi naho bari kuvuga imirwano. Mbere yuko tugaruka hano Uvira no mu nkengero zaho, mbere ko tugaruka rwose za Kabunambo, za Sange, za Ruvungi, za Kirungwa, tukamanuka za Point Zero, tukamanuka nyine ahantu hatandukanye mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi, hose turagaruka ariko reka duhere hano i Masisi. Masisi ndakubwiza ukuri yuko hano hantu ashobora kuba hagiye kongera kuvuka imirwano ikomeye cyane. Ejo nabibabwiraga yuko FARDC yakoze cyangwa se yashyizeho tactique zo kugira ngo bakoreshe amatsinda mu kugaba ibitero kuri M23 ndetse n'ibice bakeka ko M23 ifitemo ibirindiro, bagira ngo babyimure cyangwa se bagira ngo babisenye ibe yava mu bice irimo aho ngaho Masisi, ariko by'umwihariko mu gace za Kazinga ahantu hitwa Muremo. Muremo mu ijoro ryakeye havugiye amasasu kugeza no masaha ya mu gitondo y'uyu munsi, ariko M23 ngo yabakoreye ibyo ifundi yakoreye ibivuzo kuko yabakubise cyane, yabarashe ku buryo rwose birutse amasigamana bahasize intwaro. Ahantu hitwa Muremo rero kuva ejo bundi FARDC na Wazalendo na FDLR barahashakishaga ku bubina bwiza hasi hejuru, ndetse amasasu kongera kumvikana ikazinga. N'ubu ngubu tuvugana n'ubu mbabwiriye inkuru abari baravuga yuko hakomeza kugenda humvikana amasasu nubwo bidakajije umurego nk'uko byari bimeze mu ijoro ryakeye ndetse no mu rukerera, ariko n'ubu ngubu tuganira hari kumvikana urufaya rw'amasasu. Ubwo ni ibintu dukomeje kugenda dukurikirana kugira ngo imboni zacu cyangwa se abari hariya batubwire uko ibintu byifashe. Impamvu rero iyi mirwano ahangaha ikazinga, murazi ko M23 yaharwaniye ikahambura ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bihe byashize, barongeye baraza bararwana ndetse baranahajya barahafata. M23 turongera rwana irahabambura. Aha Kazinga bahashakisha hasi hejuru kugira ngo M23 n'agace gato yabe hafite bakahambure ihave burundu hasigarane Wazalendo na FDLR. Ubundi bari biga Wazalendo yari igambye ivuga yuko kano gace ka Kazinga kirukanyemo M23 tukani ko ngo yahavuye nabi cyane ngihakubitiwe, ariko nyuma yuko bigaragaye ko byari ikinyoma ndetse hakaza no kujya hanze amakuru agaragaza ko Wazalendo barenga 30 baguye mu mirwano yabereye Kazinga mu bitandukanye. Wazalendo babaye nkaho bagiyeho n'igisebo gikomeye cyane, nibwo rero baje kugushakisha uburyo barwana kugira ngo babe bakisubiza aha Kazinga. Imirwano rikaba ariho ikomeje kugenda yumvikana rwose. M23 nayo iri gukoresha imbunda zirasa mu ntera ndende nini cyane kandi zikica abantu benshi icyarimwe, ikabanakoresha abasirikare bayo badasanzwe mu mutwe udasanzwe nyine Special Force hariya muri Kongo. Numvaga bavuga ngo n'abanyadushoka, ubwo sinzi aho byatutse, ariko nyine bigaragaza abasirikare badasanzwe ba M23 cyane bigaragaje n'ubundi Masisi. Mu bihe byashize M23 itarajya muri Kivu y'Amajyepfo, aba basirikare b'umutwe udasanzwe wa M23 bigaragaje mu bice bya Masisi, za Sake, abantu ba za
gashingamutwe abantu barahazi, ahantu kuri za antenne abantu bazi ibyahaberaga, aha rwose aho bita kwa padiri, ahantu aho hose ni ahantu hagiye humvikana amasasu, ariko M23 ikaba yarakoze operasiyo z'amateka zidasanzwe. Abasirikare nka General Gaceri, abasirikare nka General Ngaruye Bodwe, bagiye abantu nk'aba Colonel Nsabimana bakoze amateka mu ntambara y'Imasisi, cyane bari muri iyo mitwe nanone idasanzwe nyine ya M23. Aha rero nubundi amakuru agaragaza ko ibiri kuba kuri Wazalendo na FDLR hariya bishobora kuba birimo uruhare rw'abasirikare badasanzwe ba 23. Aha Kazinga rero kugeza ubu ntabwo haramenyekana cyane ikintu nyamukuru FARDC iri kuharwanira bubi na bwiza ifatanyije na Wazalendo, kuko kuva ku ejo nimugoroba aho bita ku nanone, reka tumanuke ro gatoya tuvuye ahangaha ikazinga, ubwo tureka ibya Kazinga na Muremo Imasisi ntabwo turamenya nyine aho biri buze kwerekera, ariko nanubwo turabona rezilitanyirizana cyangwa se ibyavuye mu mirwano yo mu ijoro ryakeye mu gitondo cy'uyu munsi, wenda ngo tumenye abaguye muri mirwano ni bangahe, abakomeretse. Ikiriho cyo nuko hari amakuru agaragaza yuko hari Wazalendo benshi bakomeje kujya kuvurirwa mu bitaro bitandukanye kubera gukomeretswa n'amasasu ya M23, kandi hakaba n'abahasize agatwe. Birumvikana imirwano nk'ingiyi ntabwo yasiga gusa, hari n'abaturage bivuga ko muri aka gace ka Kazinga za Muremo badatekanye, kandi hari abatangiye kuhava bajya mu bindi bice bya Masisi bigenzurwa na M23 bitekanye birimo ituze n'umutekano. No kuvuga ngo rero ahandi ni hafi ya Goma uvuye Igoma aho bita ku Mwaro, hari imodoka yari ivuye Igoma mu ijoro ryakeye yatezwe na za FDLR zifatanyije na Wazalendo, ariko benshi ni nkoni ya FDLR. Iyi modoka yari irimo abaturage b'abasivile yiviriye Igoma, ariko amakuru agaragaza yuko baba ari abawarikare bano baturage bari muri iyi modoka. FDLR rero bya bindi byo kubasahura no kubashakaho amafaranga n'iki, yahagaritse izi modoka, habayeho kutumvikana, batangira kubarasa ku buryo imodoka ngo yakomerekeyemo abantu benshi, ndetse bajyanwe mu bitaro kwitabwaho Igoma mu bice nyine bigenzurwa na AFC M23. Aba rero bakaba barashweho bikomeye cyane n'izi FDLR byandi byo guhungabanya umutekano. Ibi kandi ngo bikaba byanasize ingaruka zirimo ko hari n'abantu bagira nko muri 2 baba bahiciwe, niko amakuru avuga. Ibi rero bikaba bikomeje gutera impungenge ku gisirikare cya leta Kongo FARDC gifatanya n'izi FDLR ku buryo bakora ibikorwa byo kwica abaturage b'inzira karengane. Si imirwano barimo, si ibiki, ugasanga imodoka irahagaritswe, abantu barayirashe, ugasanga rero kandi bigizwe mu ruhare n'ingabo za leta Kongo. Ibintu byo kwamaganira kuri nkuko byakomeje gutangazwa n'abantu bagiye batandukanye. Ibi rero ni hafi n'ubundi ya parike ya Virunga, aka gace ka parike ya Virunga ariko twagiye tunabivuga kenshi, n'ahantu hatigeze hashiramo Wazalendo, hatashizemo FDLR. Aha rwose muri aya mashyamba, kuko ni amashyamba manini cyane, aba rero nibo baza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi cyane cyane, kandi bakabikora mu masaha nijoro bigamije gusahura abantu, gutega imodoka zitwaye ibicuruzwa, amafarini, amafu, imiceri n'ibindi. Ugasanga imodoka barayihagaritse, bayikuyemo ibintu birimo, barayiretseragiye, cyangwa se banyirayo batabyemera, ugasanga bagire nabi baranabishe n'ibindi bikorwa bitandukanye. Nubwo gusa amakuru agaragaza ko byagabanutse ku rwego rukomeye cyane kuva M23 yakinjira mu mujyi wa Goma n'ahandi hahegereye, ariko n'ubundi ibyo bikorwa biracyahari, ari nayo mpamvu abaturage bakomeza kugenda batabaza. N'aha rero niho byabereye. Kimwe rero muri aba baje gukora iki gikorwa cyo guhagarika imodoka bakanayirasaho, ngo banigabanyijemo abandi bagiye Imugunga. Murabizi yuko ni ahantu hari n'inkambi, ndetse rwose higeze no kuraswaho mu ntangiriro z'umwaka ushize. Icyo gihe harashwa amasasu menshi, hapfa abaturage bagera muri 35 barashyinguye Goma. Ni inkuru n'ababaje abantu benshi cyane rwose, kugira ngo abaturage bapfira rimwe, umuntu akarasa mu nkambi atitaye ngo harimo abantu n'undi bahunze ibibazo by'imirwano, bakaza kuba mu nkambi warangiza ukabarasa. Icyo gihe hapfa abantu rero bagera muri 35, abandi benshi barakomereka. Icyo gihe byakozwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, cyakora cyo yaje kubyitarutsa, ivuga yuko ngo byaba byakozwe na M23 kugira ngo ibisigi cyasha ngo FARDC. Icyo gitero rero abatanze ubuhamya icyo gihe ndabyibuka, bavugaga yuko cyaturutse mu ruhande rurimo ingabo za leta ya Kongo n'abarundi mu gice cyerekeranye na za Minova. Aho rero niho baje nyine bakarasa za Mugunga. Rero reka tureka gutinda, nkubwira yuko Mugunga naho hagiyeyo za FDLR ngo kuhasahura. Ni mu ijoro ryakeye bahakoze akantu, bahasahuye cyane bikomeye cyane, ndetse abaturage n'ubu ngubu bakaba bahungabanye cyane kubera ko nyine banagiye barasa ibisasu byo gutera ubwoba abaturage kugira ngo babone uko babasahura. Reka rero twerekeze mu gice cya Minembwe. FARDC ikomeje kuharasa
kandi noneho iraharasa ikoresheje drone, iri kuharasa ikoresheje amadrone, abaturage bakahakomerekera cyane, abandi bagahunga. Ejo bundi nakubwiraga uburyo ki abaturage bari guhunga bambuka umugezi wa Rwiko uturuka ku mugezi wa Minembwe munini cyane, byose bikizwemo uruhare n'ibitero biri guturuka ku ngabo za leta ya Kongo FARDC. Aha ndetse rwose amakuru agaragaza ko kuva ejo bundi hari ibitero biri kugenda bigabwa ku baturage b'abasivile hariya Iminembwe. Ingabo za leta bavuga ko bari kugaba ibitero kuri Twirwaneho, nyamara rwose ibi ngibi bikagaragaza ko Twirwaneho na M23 nta bitero bagabye kuri izi ngabo za leta na FDL n'abarundi nkuko biri kugaragara. Aha rero byatumye AFC M23 itanga izindi mpuruza, mubwira ko muri iyi minsi maze iminsi sohora amatangazo ya hato na hato, ndetse rwose ubona yuko hashobora kuba harimo ikintu runaka ko mu minsi iri imbere M23 nayo ishobora kuzahaguruka kandi ko imirwano izaba iri ku rundi irwego. Umutwe rero wa AFC M23 nibwo watanze impuruza mu kubihe bisa n'imperuka bikomeje kubera muri komine Minembwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abandi b'inkozi bizibi nkuko M23 bitangaza. Ubwo no kuvuga nyine aba FDL no kuvuga abazalendo biganjemo abo bita Maimai Zabiroze Bishambuke, Maimai Nyatura, Maimai ya Kutumba, bayobowe n'umugabo witwa ya Kutumba. Abo Babiroze Bishambuke bayobowe n'uwitwa Ngoma Nzito hari yego, bose bakomeje kugenda bagaba ibitero kuri ku baturage hariya, rwose bakomeza kugera nabi. Rero umuvugizi wa M23 mu bya politike akaba yitwa Lawrence Kanyuka, abinyuje ku rubuga rwa X rwa Twitter, yavuze yuko sibye kuba abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari kwicwa nabi, leta ya Kongo iri no gukora ibikorwa byo kuvana abaturage mu byabo ku mbaraga ku gatoza, nyamara abaturage badafite ubushobozi bwo kuyirwanya cyangwa se batarimo kuyirwanya. Ati iki rero, ati turatanga impuruza ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubiri kubera mu Minembwe, aho ibintu byafashe indi ntera ikomeye mu gisa nk'imperuka. Ubwicanyi no kuvanwa mu byabo ku gahato ku bavandimwe bacu b'abanyamurenge bikomeje ubudacogora kandi birangakishe cyane. Imiryango yose irimo kurimburwa burundu. Urumva rero AFC M23 ikavuga ko mu rwego rwo kubungabunga agaciro ka muntu yirinze gushyira ku karubanda amashusho ateye ubwoba cyane y'ibiri kubera muri Minembwe, ariko amashusho akaba hari ndetse rwose ahena yagiye hanze, aho abaturage bari kwicwa ukabona ibikomere bitebwa bya n'umuntu atinya kureba, rwose ukabona yuko ari ibintu bibabaje cyane. Hari n'abari kwicishwa intwaro gakondo nkuko amakuru bigaragaza. Kugeza ubu rero mu byamenyekanye mu biciwe muri kiriya gice nkuko M23 bitangaza, harimo umukambwe witwa Rudaga Adrian w'imyaka 95 y'amavuko, yiciwe mu bitero bya drone ry'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zagabye mu bice bya Minembwe, ndetse ibitero bikaba byaragabwe kuva ku wa mbere tariki 26 Werurwe 2026. Umusaza rwose Imana imuhiruko ridashira. Kuri ubu rero abanyamurenge n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje kwamagana ibitero ingabo zirimo iza FARDC, iz'u Burundi, FDLR, Wazalendo ndetse akanavugamo na SADC bakomeje kugaba mu Minembwe, ari nako basaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo bikoraho, nubwo umuryango mpuzamahanga bakomeje kwicecekera. Rero ibi ngibi bikaba ari inkuru zikomeje gusabwa na M23. Ikindi kiri kuvugwa nuko kugeza ubu mu bice bitandukanye rwose biri kubera imyiteguro idasanzwe y'ingabo za leta ya Kongo. Tumaze iminsi tubivuga, ibaze ko hashize icyumweru nta kandi kazi FARDC, abarundi n'abandi bafatanya ibikorwa barimo FDL na Wazalendo bamaze icyumweru cyose bakora ibikorwa byo gusetinga ibitwara urutura biremereye cyane, bya bindi bya burende birasa mu ntera ndende kandi bikica abantu benshi. Ibya bindi nyine bashinga hano bigakoreshwa mu buryo bwa tekinike, byose ukomeje kugenda babishinga mu bibaya bya Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi, bari kubishinga hafi mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Uvira, ndetse muri ya misozi cyangwa se ho plateau hose kugenda hashyirwa izo ntwaro. Noneho akajagari k'ingabo nshya ziri mu mujyi wa Uvira wabonye wagira ngo n'uburo buhuye. Hari abasirikare benshi cyane cyangwa se hari ingabo nyinshi zose ziri kwirunda muri
uriya mujyi wa Uvira ukibaza rwose abantu ikigambiriwe ni ikintu ukakibaza nyine muri rusange. Kugeza ubu rero nibyo bikorwa n'ubundi bikomeje n'uyu munsi, ariko mu 23 hari amakuru tugaragaza ko ikoranabuhanga ryabo bamaze gufunga ibice rwose hariya by'ikibuga cy'indege hafi aho. Rero bikavuga ko kugeza ubu za Sange, za Kabunambo, za Ruvungi, aho zose za Kirungu, M23 ari ibikorwa mu kirere yahagaritse ku buryo FARDC na za drone zayo batapfa kwidegembya uko biboneye. Muri rusange rero nuko ibintu byifashe, cyakora cyo nta mirwano iri Uvira nkuko biri gutangazwa na bamwe, nta mirwano rwose hari, ndetse muri iki gitoro nta n'ibitero byagabwe uyu munsi mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo nkuko bimeze, ahubwo ikibazo gikomeye cyane kiri muri Walikare ndetse na Masisi, muri za Kazinga, ndetse bikanumvikana nyine Ikobo muri teritwari ya Walikare. Mu burasirazuba bwo hagati y'igihugu cya Iran cyahakanye ibyuko cyaba kiri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuze ko byabaye ndetse bikaba byaranatanze umusaruro mwiza cyane. Trump rero avuga yuko habayeho ibiganiro bitanga umusaruro ku gisubizo cyuzuye ku makimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati. Avuga ko agiye gusubika ibitero byose ku bigo by'ingufu n'ibikorwa remezo by'ingufu bya Iran mu gihe cy'iminsi 5. Icyakora Iran yavuze ko rwose ibingibi ari kubeshya, nta biganiro byabayeho, ndetse rwose Iran ikavuga ko ibingibi bigaragaza yuko ari ugucika intege kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse abandi mu basesengura by'intambara byo bavuga yuko Perezida Trump ari umuntu ukunda kugenda avuga ibi uyu munsi ejo akavuga ibindi, cyangwa se akagira indimi ebyiri. Baravuga bati se ejo atangaje yuko aha y'amasaha 48 Iran igombe kuba yari kuyumuhora wa Hormuz itawure kureka akayibaho. Ejo atangaje yuko intambara irangije. Ejo bundi atangaje yuko ahaye uburenganzira Iran bwo gucuruza petroli n'ibikomokaho. Ejo bundi arongera avuze ko ingabo bari kuzohereza mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibitwaro cyangwa se ubwato buremereye. Ukumva ko rero biranyuranye cyane. Ni rero yatangaje yuko intambara agiye kuyihagarika, ntawe urabyizera neza. Ayihagaritse rero benshi baribaza bati se byaba ari ugutsindwa cyangwa se babageze ku ntego zabo bakaba bavuye hariya nyine kubera ko babona bamaze kugera ku cyo bifuzaga. Ibi byose biri aho ngaho. Rero reka turaza kugenda tubigarukaho mu busesenguzi bwacu n'abandi banyamakuru. Reka mbanze mbashimire, nsoze mbashimira mwebwe mwese mukunda uyu muyoboro, nizera ko kandi mukomeza gukora subscribe, ariko niba warabikoze nyine ntabwo wakongera gukandaho. Icyakora cyo niba utarabikora wakanda kuri iyo nzogera kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere. Ikindi kandi ugakanda like, ugakanda share, ukanaduha comment. Ni byiza cyane, Imana ikomeze kubarinda, mugire ibihe byiza. Ani makuru agezweho atandukanye dukomeje kugenda tuyabategurira inguni zose kugira ngo tuyabagezeho 5 kuri 5.